यसले ऐतिहासिक मल्लकालीन उपाकल सायान धाइको नृसिंह यात्रा जुगुदु ते दशा यसले नृसिंह यात्रा गुलागा पञ्चमी खुनु जुगु खा थुक्सिया नृसिंह यात्रा तदा लबिया गोविन्दराज राजोपाध्याय परिवार पाखे सञ्चालन जुगु खा यसलाई खुगु कुल्या राजोपाध्याय समुदायन उमेरिया वरिष्ठताय आधारे पालम्पा फुक्क व्यवस्थापनीय भालकया उपाकल साया सञ्चालन यान्वय चंगुदु यात्रा इच्छोले प्रत्यक्ष भजनहाला बाजा थाना नृसिंह लक्ष्मी सरस्वती व प्रहलाद दिसे अप्सरा गण पुञ्चली गाबा पिम्बा कुन्ती कोबाहा मङ्ग लोहिती इकुबाहा महाबौद्ध टङ्ग तिचुगली हौग पूर्णचण्डीलिसे थिथि थाया यात्रा याइगु चलन दोसा थाथासे पूजा नफैगु खा नेपाल सम्बत नेसवन्य छद अर्थात् विक्रम सम्बत 1688 निसे थो जात्रा निरन्तर सञ्चालन जुयाचंगु लिखित दस्तावेज दु गणेश पूजाको मान्छेले हल्लिँदैन